paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kunamblan asino na di abadungit. Kundi ba nikas iji igit ti dalan? Ay, nagadukit din apagpupudutam. Aya, Inteng. Masurunak ka ni badungit. Dajay, Ne. oh. Anya aya ti basol naken ka. Taapay akasurun mo. Kita ang ngamin tilangan na di tadalan. Nakabanikas? Ay, nakita na kakade nga adda dito'y paraangan. Kanya kumangay, uray makita na. Maday ti kasta, Inteng. Awan basol naken ka. Ang kasurun mo. Kasurun ko at alastog na itaalaklakayan. Ala, umunag takit din, taintaag merienda. Umunakan ta sumaruno akto. Ay, di ka agbaybayag Ta isagana kon tay merienda. Tay jayan ni Badong Ed. Ha! Ay ti salbag alaklakayan. Talaga apod no ti atap ko Inuray na ni Maria Marta Marisa di tadalan. Ha! Day jay mo't babae. Angay! Si Kagayam. Damot tataba daw. Kun Maria tikit kitaan. Saan Maria tinagan na? Maria Marta Marisa. Ha? Oh. Nagatidugay. Nagrigat abaliksain. Maria latan tanalaklakang ibalikas. Dayjay, nakaadayudan. Ti salbag Badong Ed. Ha? Apay kasurun mo angay. Nagsilos ka. Siyempre! Ay! Ha? Kanya nga agsilos akong kunaman. Di ka naglibak angay. Na. Nakita kay di kalman. At da kay di arubayan da Maria. Na. Urayim arumuar. Oy, apag isuti mayak ada merienda. Ala, agmerienda tayo. Apay ngamin nagbayag kayo dita paraangan. Ay, kitkitaan mi ngamin datata ba daw kan Maria nagkuya o ganday. Anya? Ay agmerienda tayo na. Napudot pa'y ta merienda, banag. Nalamiisen aday tabilo-bilo. Ay, naimimas no nalami santay. Ay, ala, agmerienda tayo ta rumwarta kwarog. Inta iji ilay. Ile? Anya ti aramiden yu ijay ilay, Inteng. Indak agpapukis. Na, itaman pa'y akayat mo ti agpapukis. Edin to tanikwarog latimang pukpukis kon ka. Pukisan ka nang kay. Ay, saan? Nagalas ti pukis mo. Na. Uyugan naklatan iji ilay. Maray, adamadlaw ko itakan ni Badong Mau. Anya ti madlaw mo, Maray. Kasla kanayon nga agsukat itibado na. Un, Maray. Kanayon nga agsukat itibado na. Iso nga uray mabambanugak nga aglablaba. Okay laeng, tanadalos mo't ni Badong ka. Kain, nabanglaw pa'y. Uli nga raw. Nagbanglaw, tay bangbanglo na. Ay na, inutang ko pa'y dayjay kin ni Violet. Taglakla ko iti bangbanglo ken lusyawn. Kat si kangay, rumbang akanayon kamot nga agsukat itibadom. Day tadaster mo. May ikatlon samotan nga aldaw asuot mo dayta. Sana bale Tada aklat tamot ijay balay. Di uray sanak nga agsuksok Apay ngay ni Badong Mau, kat agkarasukat itibado na. Inaldaw samot. Kasta nga rugti kayat na, di ba'y aklaan na. Kan sa dino ti kanayon apapapanan na. Kanayon ko nga min makita nakalugan iti tricycle. Ay kwa, agpaspasyar mo ta. Bay-bay aklatan, tapno awan tiriray. Apay ngay adi nakakadwa nga agpasyar. Bawal ka no ti babae iti papapanan na. Sa dino aya ti papapanan na. Ay na nagadukat adamdamag mo na ya. Mala, ikanakit din iti sabon apaglaba, tay nakaglaba. Sabon kan shampoo ngay. Agdigos kamot tapno na bang luka. Sanang, sabon la apaglaba, tigatangag. Ala, ikanakaw, tay nakaw. Raw, nakapukis ka nang Kyle. Agawit ta ka dahin. Ay, saan? Pag napagnata, barang makita tada pare ba daw? Anya, apay pailaan. Jak itulok nga iso ti pagtinagan ni Maria Marta Marisa.
Nabayang Kyle. Saan mo nga ayatan ni Antibanang? Tay sukat man kini Maria Maria. Saan ko nga isukat niyan, Tin? Tay sukat nga rin ti asawak. Uy, madiyang Kyle. Lumamuan niyan tay. Nga da sa bali a babae iti pusam. Giyera lakit iti mapasamat. Ay, di mo ibagbaga ah. Ay nang Kyle. Naglapayag kan nagmatatidaga. Ah. Iso adi ka makapaglibak. Nagadunga mo. Basta ag gusto ka ni Maria Marta Marisa. Oh, Kan saan nakamot siguro akayat? Tanita badong ti kayat na. Lalaki din. Mapanta iti parkay. Bareng adada ijay. Anyay ti aramidam no at daday jay. Ay, danugak ni pare ba daw? Ay saan agawit talangan. No di mo kayat. Saklangan ti agaway. Wow! Agyaman ak dito'y 2,000 nga inted mo, buddy. Igatang ko iti pagpapintas ko. Wayne, igatang mau, iti pagpapintas mau. Ikang kanto manahin. Basta siyakla ang tilabs mo Wayne. Di kandanan. Si kalaan. Buddy, mabisina ko. Saan ta ka di amangan iti restaurant? Ala, intamangan. Mapanta iti paborito ta a restaurant. Nasaya at nakita ka dito tersina ni kagawad ko ng toyang. Apay kaday, Donya Cora. Pakibagaman ka ni Badong, ta saan naliplipatan na bayadan, ta inutang na kanya ka 5,000. Ha? 5,000? May sanabulan tinapalabas. Kuna na bayadan na mutladagos. Na, 5,000? Duwagasot mutlakit diti porsyento na iti may sa abulan, Kastaya. Hanggang sa nagaputabasit lang ti porsyento na. Kat itong tungkwanan ti agbayad. O sige, pakibagamlatan ka ni Badong mo. Ngala, inakon. Na, ada utang ni Badong ko 5K. Nangusaran na ngay. Ay, sumitngatan inteng. Ang nakapulis kamay. Papanam, sakit nagbanglo kapay akas lamapan ka agarem. Wen. Anya awan. Ay, kwa. Kuyugok ni kwa rog ang mapanagaram. Asino ti armen na? Di balasang idyam yanan. Asino? Ni Maria Marta Marisa? Jay mukhang pera abalasan? Mukhang pera asasawan. Na, apay akas lang makaungot ka ngay. Sakit mo day jay mukhang pera? Apay ko maamukhang pera kat nagpintas a balasang. Ay, kwarta lang ti kayat na iti lalaki. Day ta ti kunada. Ay, di ka agsasaw iti kasta. Bakbakitan kan. Ngem nagalas ti panunot mo iti padamataw. Sige, inakon. Napanan. Makaungot kanyak. Kat imbagak laang mat tinangag ko. Maipapan iti dayjay abalasang. Sana ka sumurot kan Kyle. Di nakiramraman iti bahasol. Ay, saan abasol ti sumarungkar iti balasang? Bahasol no si Kyle. Angam no siya saan? Inta nga ro din ta sikat ti sumarungkar. Diyak kayat ni Maria Maria. Agpili ka pa ilaang. Kasano ka makaasawan no kasta? Nagpintas pa'y dadya balasang. Ay nanggal. Si kati ag gusto ken kwa na. Sana siya. Ay no di mo kaya ti sumurot. Saanin. Siya kung timapan. Hanggang di mo ibagbaga iti sa balay. Nangruna ka ni Antime. Sakbay mapan ka. Agpanunot ka pa iti mamin adaw. Ngamin, sigurado ang madaksan ka iti dayta. Madadahal ti kinakapitan mau. Ken madaksan ka kini Antibanang. Basta awan pang ipagbagam. Secret only. Agsarita taman anaimbag badong. At papanak, di ka mangsinga. Nangaramatam iti 5K nga inutang mo kin ni Donya Cora. Ha? Nangusaram. Ay, sorry, tuyang. Igatang ko kumay iti buryas at arakanin ta. Ang napukaw mitain. Anya? Idi mapanak ko mga rod gumatang. Nagkunsa. Na, no pod no day tangay bagbagam.
Apay nga raw, adi mo imbagbaga kanyak nga imutang ka. Ay, nalipatak lang mo ta. Sige, tarumuan na kan. Adala ka sa ritak at taaw. Adda madlaw ko talaga kani Badong Mau, Marituyang. Nga anya, Maray. Kasla ka na yun nga agpataer. Kasta nga raw, Maray. Adan samot babae na. Awan, Maray. Kas jay lang ni badung ko. Kanayon nga agpataer ni Badong Mau. Idinto tas si kakatlosyang ka. Sana balay tada aklaang mo't ijay balay, may. Oray man. Malaki din. Pautangan na kun iti karnit baboy, Maray. Tabayadak taw inton makalako ak itinateng may. Ay, ikarkarim man ang tidi mo pa'y naapay. Malaki di, Maray. Awan si daw ni badung ko. Iso a pautangan na kuma. Siya kung tisong bata, Maria Marta Marisa. Natataerak ni Badong. Ay, siya kaun tisong bata, Maria Marta Marisa. Sana balay. Tadumit 24, anay itid cooking ka. Di ka agda nagbiyak ka. Tano ada maawat ko abinulan. Ikan ka? Kanayon kalat ka nga ikan iti kwarta, biyag ka. Umutangak no kasapulan. Okay. No asino kada kayo ti mas ad-ado ti maititid na iti binulan. Iso ti song batak to. Adon tinititid cooking ka, biyag ka. Ay, aramidag taing karit, biyag ko. Ada sustentong kanyak iti binulan. O sige, agpinaado kayo iti kwarta nga itad kanya. Kat no asino ti kaaduhan, isunto ti song bata. Ne, apay intay, anyat orasan. Alas 11 iti rabi Ita ka lang asumangpay. Uwan, naimasan mi ti nagsarsarita. Sige, ingka nga rod manganan. Uwan man, sa anak pa anangan. Ala, tainak ipapudot ti kanam. Tasyak, nanganakon. Sige, ingka ipapudutan. Ay, agur-urok ni Badong. Angam, jak makaturog at talaga. Pampanunutag tay nasa unimari ko anang nga amangan kanaw no da babae ni Badong. Oh, biyag ka. Maria. Maria. Na, agtagtagainap samat. Oh, Maria. Maria. Asinaw day ta, Maria. Nay, nakaturog kagaya man inteng. Maria, biyag to'y biyag ko. Isukat kan ka ni Banang, Maria. Na, Ako ribet-betan ni Banang. Iso nga isukat kan ta nagkabangbang luka. nagalasan ti ibagpag ka na iti tagtaga-inap na. Hoy, inteng! Hoy, inteng! Maria. Ay, na, ay, Maria, bay, Maria. ay, lips to lips. Maria. Ha? Badang! Enjoy kamot lang iti tagtaga-inap mo, inteng. Nagsayangan. Apay may anak kariingak. Ririingon ka. Ngam siyak pa iti lips to lips mo, nga inawagam iti Maria. Ay, kwa. Sino dayjay a Maria, Ay, Chicks mo ka day. Iso ka di akanayon ka nga agpabanglaw, tada chicks mo. Ha! Sumangbat ka! Talagang agpalpaliwak, Maray. Nga main, pudnon sa nga dachiks ni Badungkaw. Padasam ti mapan ita di tabalay da Maria Marta Marisa. Nakitak ita ini kaabadong anagturong ijay. Anya? Kasla ngamin atapag nga iso ti chicks ni Badong Mau. Ay sige man, Maray. Tamapanak man ijay ayanday ta babae.
Agpaliiw ka laeng Ta mga no nagbidutak laeng matiti atap. Alak na iti akwarta ni Bana nga idudulin na dito'y drawer ti aparador. Managlilipat na yay. Iso adi na lakit di malagip nga da indulin na akwarta dito'y drawer. Ada igatang ko iti tsukulit para ka ni Maria Marta Marisa. Unantay, nakita niyang kalinteng. Nagturong iti balay da Maria Maria. Maria Maria? Ningay Maria Marta Marisa. Namuak nga agduyos da adwa kini tata ba daw. Agkaribal da kinukuhana, antay. Aya! Unantay, nagturong niyang kaliti balay da Maria Maria. Ingkay surutan. Inala na nga mintay indulin ko akwarta. Kaya't naasawan, aramaten da apag-date. At da kwartak nga itid cooking ka, biyag ka. Thank you, buddy. Ay, adamot kwarta nga itid kukin ka. Biyag ko. Agyaman na, Kapitan. No kasta kayo akanayon, ay na, magkan kayo. Ay, sus. Romwan ka dita! Bataw! Nako. Ay, sus. Romwan ka dita! Pare, delikado. Delikado paray. Ay, sus. Tando saan? Paikat ka akapitan! Bataw! Ay. Romwan Ay, ka pare. dita! Ano saan? Puurak tabalay day tagarang ganjang ababay! Ay, rumwar kan, pare Badong. Ay, rumor tado Ay. Jak rumor, no di ka rumor paray. Ala, pumanaw kan dito'y balay Badaw. Alaom amain akawis mau. Kati ado nga utang mau. Dinak ibibiyang. Tadyak mat na kairanudan. Dinastos mau iti checks mau. Ay, tuyang kwa. Ala, pumanaw kan. Tasaan kan akasapuran. Ngam tuyang. Panaw! No di ka pa'y pumanaw dito'y balay. Ha? Siyak nga ron ti pumanaw. Ay, Makaamukan iti biyag mo. ha? Ay, kwa Banang. Ay, saan na ko maapanawan? No di ka pumanaw, siyak ti pumanaw. Kan iwaragawag kaw asikak akapitan ka check boy. Anya? Ay, kwa? Panawan kan. Ha? Kat aramidam ti kay kayat mo. Ay, Kapitan kan Tata Badong. Ala, sulbarin nyo day tabunga ti madi nga aram. Ala, sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.